Shalom, selamat pagi Bapak Enang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang subot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah konur nami bamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu benami ibagas parguluhan nami siganu pari. Jana bani panurang suboton pe malas tumang uhur nami. Ibagas nalau mamukah paruguluhan nami halanay Bapa idopiham hanami pasu-pasuam hanami janapay katama nami marhite hatamu asi parang ahpen seluruh jalan nami tetap hanami maronjolan bani hatamu nama pasi bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo nami amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape marianan bani panorang on nabu isisihan nami marhite ko ni channel YouTube on. Rigapan sigalo paribata sadarion Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 tersurat bani buku Yesaya bindu 40 sada ayat 14 nama katahon sonon ulang homa biar ale goya Jakob ale Israel hulanan na etek-etek ahudo na mangurupi ho nini Jehovah napasing ni Israel do si paluaho. Istilah minoritas gati tumang do ontene mambahin atape patubukon biar ibagas kuluta. Ay maase gati tumang do jupah bani sada huta bani sada gareja bani sada rumah atape bani sada negara ang godoma isobut minoritas na otik bilangan ni totu marusaha do berjuang sonaha asibuit yakui jana boy tetap tene mengguluh itongah-tongah ni ulanan na bakal lape ope buhay nari na boy mambahen mabiar lang dapotan si panganon mabiar lang boy dapotan horja mabiar lang dapotan namadiar ibagas gulon pakon nalikan ase ay mamambahin buhay tumang halak depresi tertekan bahkan ratene mengalami gangguan jiwa halani dumma igo kibiar ibagas parguluhan ni dumma healing dumma martambar dumma lao humani konseling tapi anggo biar ay lang onggamoru jana tetap do tene mambahin bahkan menambahi gubir sigano pari ay nayalami ni bangsa Israel bani panorang Ijia sangga ibagas sa buangan Babel bani jumlah na otik atau boy sobuton minoritas langadong kebebasan hamardekaon bani sidea janah ipaksa do humani maningon manombah nebatani halak Babel bani panorang ay janah sonay do humani agi pasal si panganon si ganung arip mambahin gabi langdong be parguguh bani bangsain mandalani guluh ni sigano pari tapi itong-atongan ni situasi na sonay marhite ho ni Nabi Yesaya nebata marjanji bahasa porini betongon bangsa Israel ipausi songon goya halani gagalekon ni goya nalang boy paluah kondirini goya nalang tahan bani milas niari ibagas keterbatasan atape ibagas hagalekon ni bangsa Israel bani panorang Ijia nebata marjanji nebata marbagah-bagah bani hulanan na etek-etekin bahasa nebata sandiri do na paluahkon bangsain humbani si tarunon ni Sedea humbani haganup na batubuhkon biar bani Sedea jana on mahuma
Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Buido orang tua mabiar, sonahado tongon nyombah ni. Boido wisuda ibagas tahunon, mabiar, sonahado tongon dampak ni COVID-10 bani tahunon. Boido nani ekonomi use, lambin roh naik ni, atap lambin roh turun ni. Boido nani nyombah, lambin roh bujur ni si pambalosi bani orang tua. Nah donani pakon buay openaligan sukun-sukun ibagas uhur na buay mambahin rogalek ni janah labin roh pesimis ni mandalani golu si gano pare. Tapi bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nay bata marbagah-bagah langsongon jolma na marbagah-bagah nay bata itopati do igoki do haganok bagah-bagah ni jana lang ongga nay bata lupa bani bagah-bagah ni on managabi pargugo bata bahasa nay bata matungon nagabi onjolan ni pangarapan ta ibagas sa ganupan nabuhi parokon rosi patubukon gobir bata bahasa ibagas Tuhan Yesus sudah tongon boy hita maluah ibagas Tuhan Yesus sudah tongon day hononta na madear ibagas parguluhan taon halani ay maningon tetap do kita marpangarapan bani Tuhan Yesus si paluah kita maningon do hape tetap kita manjolong politik bagah-bagah ni Tuhan Yesus ase boy tongon edidah kita masa depan ni niombah ta masa depan ni keluarga ta masa depan ni gereja ta masa depan ni masyarakat ta sonai age masa depan ta ibagas tangan ni naibata. Amin. Mertonggo mahita. Terima kasih matongtong isumbahkon urnay bamu Bapa bani sonin manjenges ni hatamu. Napatotapkon apa pikiran nami. Ibagas nalaw mandalani guluh nami si gano pari sa ganjang niya ron. Alanya Tuhan ajari hamhanami tongon ase barang ahape na mambahin gubir hanami mandalani guluh nami si gano pari patotap ham apa pikiran nami ase pita hubamu hanami tongtong marpangarapan alani pita hamda sa tongon Bapa naboy paloah kon hanami ubani haganupan hagubiron nidopak kon hanami ibagas guluh nami si gano pari. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marliburan ma ubata haganupan. Janah aduhar matongon sa ganjang niron. Ibagas sa ganupan naboy patubuh kon gobir bata. Diboy ididah kita jana tetap kita marpangarapan Tuhan Yesus dotongon si paluah bata. Shalom.